Hello guys, na damjing o hinam. Kizong ka damjingin tunin zong tusim khat anangai ke tau hitin. Tusim hin ngai diu chu ahile. Iso pipau. Zual Kipgenin ahin sut. Lhummeikaina kiti lungsit umta tusim ngai num ta khat hi. Tun atusim anangai pan tau hite. Golang ki do ki ge mel hoi sel a mela zong ki pale lungmona dim set jing alimput dan jong as tulaya nunga ho mitlai vom tong khale sexy eyes nungsira si dim set jing mai chuti golang pa chun garnyaw man tampen top model chuting golang ho mina lunglai koi penta bullet tulai pawin ki seile Royal Enfield khat cha tolin Felta ta chun chule kino ta chun NH number 2 modbung lamlin so achun Imphalam zonin pheve even a hlai su tan hi sekmai heltan phedinga gal dot tai chamkha zuwin phedinga label laita aga aphalai ta chun thilsu khat amu paije amanjung agar nyau chu anga in chamkha thilsu chu aven hi meilei golang mi phalo mi thum hin nunga khat chu phedinga label koma molchung khat gamang la dia akai phejing chu amun hi namenu chu akap min apengin heno atin hi chupanin golang panjong hi che meilei gama iti eimi ka so pi khat hitia pi hu akai thang jingu hitam tin lungdong ta chun aven alung thima ma le ma aki gel jing e chupeta chun mihim koima chile avale ompon atip bezing e ama hon la chuchi namenu chu molchung alut paidu ahitan hi ama jong ki gelin kaza chan pi emi khat khutia ha sat gen thei to sit ato jing khu imit ta akimwa ole kachia kaga hu jing ngapding hitam tin akigel tan hi hinla alung thim anop jep ji poi mehle hon tho zaw deba tho thi ba atiu khu kahi ngapding baha atikit ji e ahin hi chi golang hi ama hi na sense of nationalism mi khat hi ji chun kathile kathi tin amazong agari chabi lok abolin akhut go in chu chi phedinga moljung khat lampi zo hem chu amanin adel to ta na hi mi phalo hon nuwa nu cha ne eko zosi achom pi zowa ama su sit ding anati lai tau chu agatu kha che ta na hi hichun golang panjong nuwa nu cha ko in nang ka za chan pi kuki chanu na hi hiloham matile nuwa nu jong hengi ka hi a hinti chu achun golang panjong amo ho anga ipisu hilna ne ya hitia hina bol jing ham atikit ta na hile nuwa nu jong chu akapmin keiman ima su hil kanei poi amon hitia hi e bol eng si no hi powe etita na hi hichun golang pa jong achinai jin mi palo ho ang sunga ko ni chun nga nu cho kai do in ama hi kanau hi nanghon hitin bol thei powina te atile mi palo khat pa chun ki phlam ta bangin he ta mo golang pa tin a hi hin hi chi sum kala pi ho jong tin be bal nei te naga api na hi hichun golang pan jong sum chu aga la lai ta chun mi palo ho la khat chu hong chomin golang pa op pheng lai ta chu ahin hlon hila ma jong hlutai hichun alam kai pau chu a chomin golang pa huna chun adip to pistol asutun na chalo le kami epil ki to pai jing ding hitai athi chu chun golang pa chong akigin lo pe ta chun a pistol chu akenga pe jing le pistol to la hilatan mangang ta na thodo loizin a leader pau chu to akichu run le golang fel ta hi ji chun aman pistol chu achu hlata na hi chupanin pistol aloi kawin achat lo kami epil khum ding hitai atile mi palo ho chha cha ata sa theilovin a khunu adam kam tawve chupanin golang panjong mi palo thu mo chu agot khop chin avon achat mo hil kam tawve chutia ompha nu chun a khunu chu avela gam khaw ho alain anung lam che uwa akanin abonun akizam tapsu tawve
chua chun ko lang panjong nuwa nu kom anai jin hin boy na sum hotin apart tu apin a hi nuwa nu jong chu akipa walji ha ole akichat ji hitam lebi hoi hitalowin achutika jingta na hi hichun golang panjong kam hi in tin a hlem bi in chin ti su ta hi te ati hichun nuwa nun jong kap pumpumin heu ka ki pa na them khat be ka chei thelo ding ham ati hichun golang panjong im namun hi ki pa ta ki holim na theimun a hi poi ven mei thleigam ai bowe hungin hi chimun hi da la do ta hi te ati zo achun mi plo ho khut anu lama kan pi o chu a thla pi in hin la am ho chu acha theiwa povin amun achun akizam den lai vi chu ti a bor zo uchun nunga nu koma hungin chu chi su ta hi te tin apui su tai phedinga molchung gamang hin ta thlonin phedinga leibul koma golang pan agari niaw anga namun chu ain pathun ta na hi hichun golang pan chong boy ke chi tangi phailam zun ting ka hin ka kino hle jinge tile nunga nun jong ami hle ki thin heu ka ke pan jong them khat be ki sei man lowa atin akun cha hen achuti ka hen hun jing ta na hi chu panin golang pan jong boy tin aka adai jin ai pa a ningai lu ta bet le khat ve kelam hin ven lang hungnoi ti mo ga atile nunga nu jong chu mi hlipumin golang pa zo ga ven chu in nuai hu hu win ga ven mi eng bol ji hi ta tin hi golang pa so mai mel ki chin ta amu mu achun bet nom nom asan ave chim the momang ta poi chu panin a smartphone chu ala do in som ve wal akap do in a hi chu in he o na mi ni piam ati hichun golang pan jong Henry Helen a hi ati zo achun aga ki hele mul sang ta khat gala kun chun amun a hi hichun nunga nu za khuchi Lhummeikaina hlang khu amin ipikiti am atile nunga nun jong ko bu hlang a hi ati hichun golang pan jong na khu hoilai ham tile nunga nu jong aga nu jin Lhummeikaina hlang chung noilama cheng emi ho khu ka hi ati hichun golang pa jong anui jin o a hi le na khu chu Lhummeikaina hlang ti ding hita chulana atile nunga nu jong ti ding himai tin anui je nunga nun nangla na khu hoilai chule na pamin ipiza ipina ato ham atile golang pan jong ka khu hengjang phai a hin hinla tun kapile kapubo om lune kapamin lal khumang Elias mangbo a hin income tax officer hi yeho kapa service pol namun Dimapur akam uve kanula kapan tu simin thang ta na nei lune na za kha mai the hi tile nunga nun jong ipitu sim KTM atile golang pan jong lumlamwal pa kiti hi atile nunga nun jong o kana sim kha e jingwal pa asi somleng huhui magazine azat zat kana sim do e atin hi hichun golang pan jong o apha e na za kha le tun jong ki hon thu sim bu chu koi jing na lai vi ati chutia sei zo chun boy chi tangi kimutu kitna hiti anadam tan tien agar niaw atho kaijin imphalam zonin ahlai su ta na hi nunga nun bai bai a bolin ahlai mangka si achun ave mangke jing in hi chuzowin nunga nu jong Activa 5G chunga chun akipat do in ain lam zonin achi ta na hi nunga anun ain lam azot to dan chu ivet le ole leimkhong area a emi cheng ho khu hingap sa ham tun ingai do diu hi golang pa in lam ti chu aum naw Dimapula akile achun anule apa mangboy le hat si car accident zia alesit in kholhun ana beinung sanga chuteng income tax department sunga staff hat lungthim phat mo zia anule apa lungman ex gratia hi hen higher indines azat zat ho jong le sum amu diwalo mo jo si asu chat vai pi ji uwa ase ji beya gen thei ahin thu na chengo in ngai du a hitai headbe thei kha chu again thei ta ji uchun taung city la acheng zo to povin hizi chun Manipur thinglanggam ana chen naw
hingjang phai en khu zonin ang kile ki tawve hi zongle api le pu thinung wang chu na hitan hi chimun jinga jongchun helente uchan gente a khona he ana to tawvin a hi Henry Helen Zek chule ning boy hi chang hi ucha a hiwi a pau chu income tax officer lalkhumang elias mang boy chu ana hin anule apa athinungin amho chaga gente hi tawvin bu bei wachete abang tawvin a hi gente khalo an hi ji uchun agente naw asang de set tan hi chi drama chu tun anangai pan taw hi te gulang pa insung ha asat na le aman gente athu na ho hi chilai chu chamkang hitan thingna ano so in juthin watin zong aham kam tai mulchung dunga peng palep zong aham pantan hi Helen again thei hi ta ji uchun ni si le bazar a miau ho koma sumlon a chi jin a hi anaw pa jek chu insung gen thei be se ji in awa amang in geng hol a agawa lutan Helenin a holdo zo te poi dila khat hi ning boin zong he o tulai ta hi rimsa nurturing final year so admission bolai phat hitan kasim ban hi kazop thailo ding hitam atile Helenin zong lungkham ji in chumkhat thi be en aumin adon burwa thei poi hichun ning boin zong he o ibola thi be pu na him ole ka bolo ding hitam atile Helenin zong nang chenin ga ke jin anaw nu za hengi na simding hi boy ben boy inchen gen thei jin no zegin eidal hlun tai ahin nang be ka zo chana ka to so te te ding na hi chia chu keima miso apan ding zong leng pangmai jing tangi ati pe hi chun ning boy zong hi chia chun ning boy akun hlan angui chat jing tai aji chu au palung gel ha asal le insung gen thei na ho chu a he en ahin kho ki pa thei te poi jingka khat hi ning boy athodo in an honding atin anchang tina anchang ga bele te poi chu pha nin au imu chu aga tho khangin he o honding anchang te poi etile Helen jong alel ji achun nang phet phulin hong thodo in chomkhat lumna chunga chun atowin aki gel gel jing e chomkhat zowin amai ki phe hla gang chelin anaw nu za ning boy hin hichi changla pheng ni hi zani hla kaloi hon ba dia eko uwa hichi hi nanga dia kain choi pi hi hichi hi tuito menlang anani Lhummeikaitan ke bazar a chi sung kating ma zon ho ko ma to ding gahol tangi tin akipanin achi tai hichun ning boin jong he u hungai jin ke jong kong ding ham aite abon na tong khalowa atin hichun Helenin jong a kho poi boy koima na to peng tha omdi poi eto le ki tong theijing a hi nang ina no min lang ina na ki su thing tan ki chi tangi athi hichun ning boin jong he o hi le nang ni pinane ding ong hin changla hi ki homite iti nang man ni lo wakin idikane ding ham ti le Helenin jong kho poi boy nang man ni tan ke pot leng ni ding umnan te tin chi su tai hichun Helen jong bazala awa le len to ding a hol le e azo nan emi mahazon khat an umin Helenin mahazon pa za hepu to ding na nei le ni khotha in nei to sa en keima migen thei ka hi ti tai hichun mahazon panjong thip chen in gol hang pa chu chomkhat ven chu jovin chapa nangman ke migen thei ka hi na ti wang in nalim chu mi ho cha to namagin namel hoi sel the mi ati hichun gol hang panjong pu nagel dabang mi chu ka hi poi keima gen thei nu be pa be khai bo we ti le mahazon pa jong lungdong ge gu tabang ha ta san be se lo tabang in hi jong le a kho poi boy chapa to ding o mi na to nom le ven hichi go down a ko na kho chi go down a chi ni be ho hu lo lu ding hi ne het ding kha chu go down te ni ki ka hi pat tui ki de namun umma hin chi the ngai in te atin hi hichun ko lang pa jong ka ki pa e hepu tong pan jing tangi
patla chu paten kidi mai tan ti atin chini bek ho chu apupantai chuti apo jingla echun phat na chi chin hi le pungsom na ni ma khai sun kim na hitan amazong jingan netalo hi phat na chun alel thatan atha te poi aul chim al phil philin ati akithing sul sul jingtai hi zongle chini bek kha chu akipat na na akinin apo kile patla thingki do chu akichot pilin athal hu pi ta na hile chini bek chu tuila akidi chede jing ta na hi chu phalin amanjong akin gang pena kaido ding atin aga kaido le he ha mahazon pa hungpe ta to akitu che jing in amutai mahazon pan chini bek amumu achun asei ji bejin alung hang ta na hi ichun mahazon pa jong dungnomo thmin go hlang pa chu ven epiti ham chini bek chu atien hi la go hlang pa jong pa tuila hi kalhu pi hi hepu ningai damin atile mahazon pa jong namit nana kol umlo ong hiwa pa tui ome nadip thim ngai ka ti chula atien hi la go hlang pa jong hingi hepu na sei chu adi jingka apat sa anatelo kai phana kalel wala kalhu pi kha hi ningai damin atien hi hichun mahazon panjong na gil kil na dang cha le seitang seilowa chu iti ka heading atile golang pajong hizo ni o dono na ti lo le uicha ka hija kangmo ni a kangmo don jing ding ong atile mahazon pajong ongmo zum lung hang tan sala nang hiti ho thei chu ka him jingka apat na lim ka vele na tong mi na hilo ka do pai jing ka gel bang bang na ba tong theilo kilo phen hunan na hung bola tua ka chini be khat ki cha hil iti kheulta chini bek na su sit pa hi tin anup nomin a ho jing tan hi le hichun gol hang pa jong angui chet jing tan peozang lai lampi ko machun atowin a thli ki thin akinu hen hun jing tan amel ivet le alel to le jing in a hi hi chi peta chun chu chi ato no kom lam le na achun nunga mer hoi sel khat activa 5G tha leu khonin ahung thlai ji chuchi nunga nu chun go thang pa choga aven hi le sunpi ni noiza chun amaiza ulchim akai phil philin chule amina mi hli alung hlan khujin kon phai chamli li molde de to abangin a hi amela lungsin adim sen in chule nunga nu chun a her kha sa go thlang to abangi chuphanin nunga nun agar nyau chu anga in achinaiza agavet le pheitinga mul chung khat gamang a tu sin an tu pe na anu do go thlang pa hi chu ki chin ta in ahin hedo tan hi chuin nunga nun lungtong ta in aga ako in nang pheding ka mul chunga aga tele go thlang pan adon but paijin na sei khai kimboy sida tan kain kho hi nang to khodin lingzo kai ta poi katin mun hi za chat ta hi ti tan hi lungsit ta in nei dal jing tan ka za achai atile nunga nun amina mi hli anglong chu chu jingin heu embola hite achu thuna se hitam kachunga thilphalin ta na bol hin tunigya kahin kho epui jing hilowam kinang itikamila kanungsia hi koma kona hi kamopo jing theding ham ole neigel pha lo chule lungsin a jong nei lo ngam hitam kin hichana na kingai sanga ta na hi hichun golang panjong kimboy kalungsi nu kinnang kalungsi nei hinla keima tu kadin mun hi atile za cha jin amit na mi hli goba hla hongbang jing ta na hi hichun nunga nu ke hijin mahazon paza hepa ama hi ipiti ham atien hi kimboy dinga mahazon pa chu apa mongmong ahin hi mahazon pa jong zum thimin san e oizin achanu chu aga ahovin chini bek tuya adilu na kana pho hi ama to ipi na khet kilna umong atile kimboy jong kana se jing chula nan jong khat veipe hin puin atia phedinga leibul ka mangla a to se kana to ni a ahin kho phalngama inu hu go thang pa chu ama hi chume iti theiding ham athita na hi le mahazon panjong ko thang pa cha zo naijin boipu kasei khil jo si nei ngai damin kinima kane thimlo ji a hi atin salam abolin achanu chunga athil pa bol ho akipa pin hungin inlama achiu hite tin ngonu te in lamzonin achi tawwe mahazon pan golang pa helen koma ki pa thu si chim thei te poi tilung hlung jo si pathin phat sa hi
ehon ebol thei thilu ima om poi chule nangma pasal hangsan na hi sipai army sung hele gallantry award mu theina hi tin helen za chun asiye mazon kimboi pachun helen insung thudol adongin helenin tampi wang ase poi kanula kapan aphat lovin aita tawin hizia genthei kahi tawve chule kanula kapadam laijin dilia BA kan chayin UPSC noisa India Army lama assistant commandant exam kabolin tua hi result kanga hi kanawje hin insung genthei jin aida than kholgama aponin tun chenin awm na ka tapoi tun kanawning boy to komthlunin ama chu nurse training final year chailo laya kanula kapan 80 sanu hetai ahin lelhe jungleng aban hi bolsa chaido sakit ding kanomi ati hichun mahazon panjong chutia helin aholim chu angai jin akhasunap nap jing e achaina ni sajong thumding kon cha na hitan mahazon pan asien chapa helin nanawnu chunga thilphana bol hikin jong kasmil theipun kipan zalin dangkala khat kapi ding chule nanawnu narjin na lampanga kinjong kazo khama dangka sangsom gu ma kapanding hitin arum sunga achin aparsa kon sumcho kalado in sumchia pichu helen pitan hi helenin akila angap tupol akiphalame chuphanin nunga anon ko thimchan golangpa chu aga asi za jingen kila tang ati chuphanin helin jong za chatle ki phalam pumachun akila in mahazon pa chunga ki pa thu ase helen in chiding ahi pha na chun mahazon pan achanu kimboi za na ugatha in atile kimboi jong ki pa te noi siwin gari chabi akalado in garage a achin apakal dulsel khat chu ahin tol do in helen za heo hungin nong tha nge ti helen aki phalamin as kimboi za cha no me ke migen thei to din akita la waltai ka kengin chi tho tangi tin ki phatlam jin athuphan a hi jong le kimboi in akau na pha na chu ama jong achin anga to tai kimboi in officer cha khat a hi ane ji chun kar jong tol theinan te tin heu nangi hin tolo atile helen atawdo in atoltan hi mazon pan helen gar thamdan chu aven hi le asmat le jingin alung thima o ama hi officer cha khat wang chu ana hinan te tin agele lampia helenin kimboi za na chunga ka kiphatlam na sange atin hi le kimboin ipizia ong tile helen jong genthei kai tan chika jong ka hitai imazo si hi ka gele ki phatlam na le lungneu na jingin hin kho kamang tai henla nang kalung sinala asang che che jing tan hi jong le nang dingin ke kaleng zo to poi atin hi chun kimboin jong heu chuti chun gel hi in lungsit nan hole vai chi le thipna mel hoina imacha hian poi kinwang nang kalung sit ne ting selen hi chi ka hin chan kalung sit na hi hin kho ading hi tan iti le ki chen tham sen tin ano hai the thu jingin hi chun helin jong apai Nilung sit ta talakin jong nang kalung sit na akal tel tul jing tan hichu hin kho adin ka gele ahin kimboi kasai nom khat wang o me tula de 20 something UPSC noya exam ka bol ki phongding hitan ke jong silong ka chi nga inte kaloi ho to ki muto na ding jong o min chule result out ahi za itham khat na pa chana kai nei jong le calling letter hungka sia ina kom ding hi kiza mat jingna hiti ati zole in ahlung che thlun tai helen silong agache ni khu a charging to thlonin de 27 na lingtan helen jong silong zone ni achi tai silong agalhun le wang phat amta chun Indian Army ai assistant commandant exam bol na lo thingin in lam ga pha aknung lekin ating sumle pai ha sa asa ji chun aman jong chuchi silong topi achun calling letter hunding chu nga ta na hi silong achi ni achun a smartphone hoita achu agu ala kelowin lampia man sa in contact number important josi amang sultan anunga anu kimboy number jung cha amang tan ningboy anawnu jinga jong amang do tai chujo cham kha jowin kimboy jong nurse training dingin achi to kitan gulhangpa number kol jing wangin ai thei te poi not reachable or switch off tin offline hitai chunya ki pan chun helen le kimboy ka asata in communication kablin ta nomtan hoya itin kho man thun hamti jong ake to theilun tapon ki de kilung sit asu sa thei tapon hi ni khat hi ni dang bang lo ta in
esamgang sunga hospital lin khatna sipai gari hopi chu agalai lu nun army assistant commandant khatle sipai hlam mini emergency in agapalu tawven hi amaho chu thingnoi group min ambush na bol nawa boma kitong kha hiwi officer pa chu bom melo hu in amai asema hu amu thelo hitan ata sadang wang a serious pon hi adang sipai teni wang chu akia su kha hlunji chun amaho chu wa chuma koi tawin hi wat number 15 a officer pa chu hi Dr. roster asim dungzuile hospital kivai hom dungzu in wat number 15 chu duty amy nurse khat atla in hi Dr. advice dungzu in dressing boldin amy nurse nuwa nu chu officer palup na wat number 15 na galutai amy nurse nu chun officer paling kuwa fully ki be chu aven hi le officer lin ta khat hi chu hedo apaising e chule officer pa chun amai chu ki tomin lumna chun anlumin hi nurse nun alim umdan asaput dan chu aven hi le an her kha sa mi to aba asan hi hinla amai ki tom ji chun phata in identify a borzo poi nunga nun dressing dinga poi momancha ba cha hi hen pa chon chule lole ai ho pa ki choin alu tan Dr. Pa zong alu pai pai tai Dr. Pan pateselin aven achengin ama hi ha serious poi atin dressing a ball hunin amai za adam doi anu in atom pin bandage a bolin nas nu za ama hi a serious pon nigup zole greenery hola a nila lamting na puya na lapi ding hitai tin nurse nu za chun Dr. Pan asin chule asai bena tun drift glucose khaipi ngai jin duty nang hi ati pin Dr. Pa po do tai hichun sipai pa chu aven hele official lin hi chu hetan asipai agat avela jong adim se ni chupan in zan nei ta in english pawa aga khyopi tan hi english sa sir nahoilai na dole lam ati hele officer pan jong kami na hi bom hulu hin kami ha thelo hi tai ahin kata sudang wang ima ati poi kaha dole lai a umpoi kamit jong hi melo hu chu kha hi le ima wang ka tilo ding hi to kamit kha gu le thei jilo hi ati hi hi chun nas no injong o nadam ding hi tai ale koi gammi na him ole arunachar mi na him atin le officer pa ga noizin arunachar mi wang ka hi poi manipur mi kuki chapa ka hi a hinti le dunga anu aking lap jing e aji chu ama jong manipur mi hi ji hi hi chun nas no injong o ale na min ipi zong tile officer panjong Henry Helin ka hi manipur gamsunga notlama en hingjang phai a hi atile nurse nu jong amit aha salap jingtan aban sewa thei te poi aji chu nurse nu chu kimboy chu anahin kimbojin silunga na deil hen pen pa Helin chu anahi kha dan hi tai akidang ta ve kimboy in kidang asabe se jingin ima aban asebe wa thei te poi kumngalam kimto telwa anum hlun hitan anum na hlun addressing zong keto hlun telo phone number jing zong keto hlun telo a hi ji a pha so ta hi lunga zong an hi gel to hlun lo pe cha chu ni khan hi Helen chun army a assistant commandant exam na bol chu lo hlinga sipai pang ne hitan chu teng kim boy zong nurse training zorhat asam gama na chia training achai zowa staff nurse a chu chi hospital a chu na pang hitai hetun sipai panjang sister ibora tip chan hi tam na uso dan chu kai kha mi to na bangi a hin tin hi kimboy amit na mi hli long do tan hin la gol hang pan amit hilun chu amu thei poi a he pha poi kimboy chu akim na na insur kin nang ka hede poi mo an dalim chu ka vele arunachar mi hole kuki hoto na kiloji aka se bo vi aka atin hi kimo phon pai nom lo chu a hi e hizong le alung thima kap kap jing tai azonan akitim dal be se jing phanin polanga ti chu toilet na agalunin hakan ga kap ta na hi chuin olin agawa alunin gothang pa chu hlomonin sir or mo hin phatia ka jen ding chule na dam ding hitai tin aki phong do wa pho na hi nigu mahlingtan Dr. Pa advice ding chu ya what number 15 a patients pa mit la phat a hitai angai na chutabang a mit kisu kho chu hon leila ya greenery la agala pi jiu hi
nurse nga nunjong patients pa chu greenery la puidin gu tupna anei tai greenery la amit hlapi ding a hizi chun patients sipai officer pa chu asu thingin greenery uniform akang avon pin chule amanjong white dress ki vonin chuting luhu pal kang set ki khuin patients pa chu hon leilanga apuita na hi hiche wa number 15 patients pa chu Henry Helen ahin nurse kimbo in analungsi pen pa chu anahiin aman ahenan hinla patients pan wang amina mu thei ta lozin anai thei tapoi azi chu nurse nu chu ki ponglo ahin hi jongle alungthim ta in apazo pon nisin gu thimin amit hilon ppzin ahi ahin aman midang akho sa bang ta le angai dola vet kolna kibol bangin abol pon happy na le lungsin dim senin abolin pha sin phatichan ve kolin azen jingin ahi patients by officer panjong azendan abol dan lamdang asaziin koimong mong nahim kai kha mi to nikilo sami ati jiwangin kimboy kipongwa poi ahile hun leilaya itbanga umhlunem hun leilaya apuitan patients pachu ami ekitum ji achun nunga nu akai tho e honlei akal hun ge echun nunga nu akipong nai pon english sa akyo pp jing la e chuin patients pamit chu ain hlampantan nurse nun jong namit ilap chu na ematile patients panjong anapoi nain lable all hoi hoi ye ti hi chun nurse nu injong namit damding hitai or mo hi in ati hi chun patients panjong kipa o mi sister nang tabong nurse pale mingai luding kai khapoi atin hi chun nurse nu jong aga noijin ata be na seham atin hi le patients panjong hengi sister ta be ka se hi nei khoto na le nei jentan kalung thlaijin kamit ta kamu thilo wangin na o hi kagial do kha o mi atin hi chun nurse nu injong koiong anuijin ole na dong mo khat ham aga ati hi chun patients panjong aza athimin aban adon pot poi chusang achun thuchum chum asein as kamit chu hinhlam loyo na mel chu kamunum hle ati hi chun nurse nun jong hingi ni muding hi namit jong tamsel ding hitai tin aga noijin kamel hi itabang hile na kilo sa ati hi chun patients pa jong kalung thima kagial kadigel sa kha me ngawin na tin ki khai hiu in te ka ti ati hi chun nurse nun jong as nei mu kha to akilovi tin hi chun patients pa jong nawa kuna kalung sunga na mel chu chutabang chuin ti tia hongkilang danin awmi atin hi nurse nu injong amai tum chu ain thamthlamin ahile ain thamthlatai namit sing nalaijin atile amanjong asing i sunglass eng silsil khat abe epi gang chelin chuin olin namit chu ha do in lang pa cha ho greenery ho chu vemasatin hoita namu a program omlo le kelam hinga in lang keima so ma hi hin ven ati patients panjong nurse nu sebang achun pa chola choga avelele na hile amit chu new khat jong problem om ta pon chu phanin ama jong ke hijin nurse nu nga nu chu aga ven hile o aking lap losing tan chom khat mi phelowin a ven chu jovin amit aga kinoi phat kinin ave phakinin na hile patients pa jong chun nurse nu chu aga ko in lungdong ta in ei pawwa nang kimpoi chu nei hiloham atile nurse nu injong phata in kamai chang hin velang kasoma hi avel velen vitamin ati hichun patients panjong ako in nang Lhummeikaina hlanga kana lungsit kimboi chu nahi ati ta achun kimboi jong achomin kulhang pangong changa chun achuin heu nang jong neimil pon kinjong kamil theipo e atile aban seva theilowin anu abing den e golhang pan kimboi kalung sit thilsu ta hi akidang nulung lam etin nunga nu chu akolin walam ave hilai muna hi chung pathidin atile sei chailo laijin nunga nun heu ebola ne dress be olole number be ne salu ong tin nunga nu chu ahlin achup ta na hi hun laiza umho mi ho chun avela umho chun ave chu jing un chu phalin golhang pan kimboi hungin mi hon eve chu jing tawin cha chat umngap ka sa e
hun ninglang zep ni heipa sunflower hopa chan jeju nalama khun nopta in to hitin se chim thailo zai chim thailo lungsin thu se ban cham ho se khom ki ta hi te tin hu ninglama achi lonin aga to hlun ta na hi chutia to hlun pha na chun pha chi sa ahin kho sung thuna hin kho naman dan hlun ase khom thunin phedinga mul chung khat gamang la mi phalo ho a kona golang pan an hu do dan ho nunga nun asein phedinga leibula aki khen thun ting kona om chen ho ase thunin chuting golang pan majon pa pot an po pe na chini be khat tuya hlu pi a majon pan ain mu do pe ta a golang pa ho si na mi hlipuma za cha ta om lai ta nunga nun activa 5g a ahunga ahin to kha chet ho thusim hi jong le chuting azon a majon pa chu nunga nu pa hi ain he to dan aza za ho ju si chu golang pan ase lai ten dak to lama kona thupi hong paijin aji chu phat ki pe chu ana virgin jun an he tai patients pa check up din ain ko pai tawi chu phat in amani jong ki chale ki kin no ta in hospital lam azul thun tan kehuna solution ima amthei telovin thu chu abat tan thunin a chaina ima asaiman thun tapoi hi chun ni hla hin nunga anu jong golhang pa umna roma chun ku thim chan agalunin nunga anun jong golhang pa khut chu atu in kap hin hunin lilung chu chunin golhang pa za sejin nilung si lo mong hitam hiti chan anakilung chi sa la hiti chan kikimutu khatalowa ibola kachunga nalunggel ne khwa jong hun leila ya chu nei sei pi lo hamtin a hli lung chu chu jing e tua jong mi ti pet cha an room sunga khonglu na hitabang thu kahung se hi nang kalung sit ji hilo ham doctor in jinga pot ta dinga discharge na bol nunga nurse jong leng pasal khat namuna doctor phalna umlowa konglu jing hi thilbai ni hi sa ham neilung sit nem sejin neilung sit lo ham sejin in tin gulang pa chu ano hen hon jing tan hi nunga nun ase penalizing ven hiwa doctor lin ho permission bia konglu hi khatowin imudo get inte kakino e kinnang kalung sit na hi lungsit mit cho chun kamit asip kha ahitan tunia officer khat nehi ji epon nelgo thu ji jong a hipoi ngol hoi kalung sit na hin ke ma hin kho atong khale jingtai atin hi le golang pa jong chu mi khat towin kom chen thon hi amudo ding ham tin ki phalam thimin a khai le len mi ami sia ga velele na hi aji chu hospital rule in apal lozia ki phalam hi nuwa nun jong ipike lele na him kado chu seloijin neilung sit lo hitam atin hi ichun golang panjong kalung sit nge hi dingham kalung sit lo kom chanan he jing chula em ven kim boy kinnang hin kho adinga kalung se atin hi ichun nuwa nun jong neilung sit le en kho chen khom the hi teloham ti aga selai ta chun senior staff nurse khat anglut pain kimboy chu ong ko do paije kimboy jong thati chatin ami thli kitin ward number 15 a kona chuna po do tai hospital a senior staff nurse nu chun kimboy chu appoint hichi ward number 15 a sipai pa khu dama doctor in discharge abol hitai ibola nangrur hello bonga nagamo lut ham avela rule violation abol ki le hichi hospital a kona out na hiding hitai tin apho salta na hile kim boyzin athli ki thin alumna azunin agalum tai ata sawang lupna muna alum nan hin la alum thimwang aim pon samang zal thei telovin akigel khowa in abangle athli alongin abangle alung agelin ama din ki pana omzo tpoi alang khana golhang panjong kim boy chan chu agel gel jingin lungsit na anachan sa hi ji chun alung sin chule chu chilai muna kidang ta ki mutul hunjong chu agelin alunggel akidang vut jingtan them khat be thu asai chen pi man lo jong chu akisi le jingin alu akhut the thunin amale ma gi gel jingtai phedinga le bola heu nei da tha ding hitam kinnang kalung sin kain ngai do tai ati jong chu tha ta in ain gel do kinin pha chi sa ho a lungsin atu sim ho zalin ama jong chu chizan achun ai ma thei ta poi hichipe ta chu vaitha lai ta hitan golhang pa Assistant Commandant Mr. Henry Helen chu Adamtan Doctorin
discharge abol ta ji chun apot do ding hitan sipai escort gari zong onglung tai ama jong civil dress a akivonin apot ho cheng agaria a he do zo chun ama jong hospital nung seta din aruma ko na chu ang pot do ta na hi jong le a hi tin hi ang pot do do in nga nun mi him chu la a hi ti hepalo kho min go lak pa cha ko jin heo na chi ding hitam ke ikati ding hitam nei puitan nanung kain jui ding hitai nang lo mon ding ka nei pon nang lo vin hin kho hi a hling zo poi ka hung ding a hitai tin a hli anap to chubang se su jing ta na hi gothang pan jong alung asin aman jong aban chinin ga koijin nunga nu mi na mi thilong ho chu aul thi pon alado in aga thi pin boinu kam hin nami hli alon ji ting ke jong kolung thim hi ain tong khadi set ji e chupe ta chon avela mi hon ave chut chut jing tawin hi jong le amanin koima umna lam he thun pon gamangla achang se hluna abang jing thun e hi chun nunga nun jong heu nei da hla le ke ikati ding hitam nang pul dawa thi ding ka hitai nemil lo zen o atin nei hi chun golang pan jong kim boy ven tunia ke to im khom thun ding hitai ha sana hi hen ki pani kho hi jong le nang to hin kho iman khom thun ding hitai ven tin aga akoi na hi le kim boy jong ga ven hi khuchi Lhummeikaina lang khu ki ho army ke ma hin jilai mun khu izo dingo hitai hungin tin banji nin akai jin ama to na gari kal kang se cho zon thun tai sipai gai hon kot hon piun helin le kim boy chu akal do hlonin chuin escort gari ho chu ong ki thing pan tawin chom kha zovin kinu zen zen in Lhummeikaina hlang army kem zonin achi tawwi hospital suana tong hon lungtong tain abe so so un hinla amanin hospital chu adal hnin nung hailo vesan athol hun tai chu chimuna chun kim boy army officer pa jinu hitan sipai hon jana nei ta in mem sap ati tawwi thusim akichai tai thusim hi ingai dum le lungsit ta in like share subscribe in born kit divin kain tim su ke we achai na ke dingin lungsit ta in ahung tha an hi le lungsit ta in subscribe nei bor pi tai te yo pathenin pathe na bo chi taw hen